Ukertong naka Parti Indian National Congress naka khatar umroi constituency uba Stanley West Rembai ulayala pajba ban pensyai pajba yaki matrikam jongka parti bat kanongrim bau aireng hakane ka samoy election syakaying dorbar thau ain ka jella jong usnam ar paulai hadu usnam ar pra katei kecingila pajba jong te ukertong kalalong hayo bhoirembong hakanok phai sngi jongka shipho tarik urempang ar paulai bala sakhilang dagi jingsenran uba GS Shadam Presiden ko Umroi Block Congress Committee uba Isnei Hing Presiden ko Umroi Assembly Youth Congress Committee uba Erwin K Sutengah bat kiwei ki he nonyelam bat ki paiba nong kersan Bunuan pensyai ini nak berusaha ke parti Kongres makayun nak ke parti Kongres aswaban keren nak ke parti nak keren berpensyai suah yang kejeng alima jong kini di parti berpersak yana. Di parti banyak persak mentajam ubasan ujuyan ke tempat pun baru dia sesuai kita. Hendak gayon hendak gom ihapkan penpat yang kebut kena baru arlian nang pakin wan syak parti Kongres. Ihapkan persuatu kita berarti di parti. Ibadan juga NPP, ibadan juga TNC. Nang bagi niok bersuku, ban penpat yang gerok jadi, ban penyo snoweki, nang bagi wan thai, siapa parti Kongres. Nang kebencak kehakamnya, hakim lang salang. Kenapa kenek pensak yang ganti gedustur, jom kubani mu baca. Kata pengkuat yang keren ini. Kata balik yang pastan niok snow itu kesur, bagi disakit, atau ada pastan sakit. Ngamlah sakit ni. Ngamlah penuh cek, ngamlah penuh merau ni apa kira dia ni. Dia menjual dia ni waktu merau. Apa yang jogi? Kajian pentra jogi kata kalom. Nama itu apa pastan ulami. Pastan ulai tanguroi prasnong bangi syakman. Ini sekarang baru di nomor kesan. Baru di peranong sosnong kibayin asam. Ikakiman ilok dijor kim kersan ya bastan namar betin kejinjok jom bastan ipen ya truk eta kana kaba o bastan de gosakne gospen prabot ne kalian juga kan yang skam berpen praya kabot jadi baru alian nang baborok kirwan saka pergi Kongres banyo kejinjok ijon ki rumah kiba ipayanga apa kudu ingat dijauh umat yang bastan ngejauh umat apa iya tang nama temulung import ini kita bersatu yang kita kali kita mungkin rumah maklum kita dengan kuat bersaya ini ubastan udah bayang kalau tenong jumlah berjaya yana ngalakan bersaya terus ni Mariami napo returning officer bawan file nomination kira don ki media ki patili nga piomba don ki baum papi don ki basi bisa iki beni ngala bersaya ki ong wat we teman dua ki nom la berjaya kemudian dikira dia kedok juga. Kalau percaya ini, ngayeng alor kedong dia. Bahkan di bawah mewastan dalam Islam, ketaruh ada percaya hakapor kebanglawan beli ke office tuni hanya buat kapala. Dilakukan berkeli nanti media yang dijual di bawah mewastan dalam Islam, long kapat Islam. Ngalayu akan file nomination, bahkan balik file nomination di mana balik file nongkong. Habarok jangka konsumsi gitu ini mana balik file nongkong tungguan Islam bakas mikir buat kedalam hadu arti utere lada ngambil kan file nomination kamu dalam Islam bani election ada ngampat Islam mentah ngalada file nomination ngalada eksklusif ini uri tadi besar lo na accept dia taka nomination kepari dengan kawasak kalau bangaluan sapi faiba ban kerpa repi ko ay bikin kesan hidupi nak benca jona pangyok pansakri nak benca kapahakam yang hakim lang salang joni kata makwa ya berkersaya di badon di bawah bontak di Islam kamarai saya bontak di Islam ngada percaya untuk sini benong atau kapati Kongres kampatan kamdan saya hamroi kapati Kongres dadu payo ekastit negaranya Kelantan aku akan berkenan